Kitabu cha Maira mlango wa 45 mstari wa kwanza hadi wa 21. Ndakulika Mlungu wangu na mtawali wangu, nindarilika dzinaro hata kare na kare. Ndakulika kila siku, nindarilika dzinaro hata kare na kare. Bwana ni mbomu, anaviria kulikwa zhomu, ubomuwe kaudima kupimika. Kila kijazi kindakilikira kijazi kituruwizacho dzulu za mahendogo. Mandatangaza mahendogo mabomu, ndaririkana dzulu za nguma ya udzo na mamlaka gakwako na mahendo gakwako gakwangalaza. Atuma ndasumurira mahendogo mabomu gakugosha, nami nindatangaza ubomu wakwako. Mandatangaza sifa za udzo wakwako munji na kuimba kwa fahiro dzulu za hachi ya kwako. Bwana ni mwenye neema na mbazi, kana koroza hehi na atele mahenzo. Bwana ni mudzo kwatu osi, anambazi kwa jumbeja kwakwe zhose. Zhose urizhoumba vindakulika hewe Bwana, na aminifua kwako mandakukunya. Mandanena dzulu za nguma ya utawaliwa kwako na kunena dzulu za nguvuzo, ili kila mutu amanye dzulu za mahendogo mabomu na nguma ya udzo wa utawaliwa kwako. Utawaliwa kwako ni wa kare na kare, mamlaka gakwako ganadumu vijazi zhose. Bwana ni mwaminifu kaiza ahadi za kwakwe zose, na ananema kaiza mahendoga kwakwe gosi. Bwana anagwirato osi magbao, ananula osi madzoremererwa ni mizigo. Jumbe zhose vinakulolawe, uona vipacha kurya chao kwa wakati uviriao. Unavugula mkono wa kwako, unatimiza mahitaji ga kila chumbe kiishicho. Bwana ni mwenye haki kaiza ngira za kwakwe zosi, na anambazi kaiza mahenzoge gosi. Bwana ahehi na osi mang'wihao kwa uaminifu, anatimiza mahenzoga au mang'wago hao, anasikira kiriro chao na kuwaokola. Bwana anarinda osi mamuhenzao, ela ndaangamiza atiriri osi. Nindatangaza sifa za Bwana, jumbe zhosi na virilike dzina ra kwakwe eri hata kare na kare.